kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Alas 5 matan iti malam. Sigurado anak kaawi doon ni Rico iti balayda. Mapan ko man sa rungkaran. Di na ngamin replyan dagiti chat ko kanikwana kat. Ay nawaw, irwar mo man ang tapotong si Kalian. Adala ang mapan ko alaon iti ayang tigayim ko, nanang. Amangan mat no inuulbod man ang taybagbagam. Ni nanang mat, pudno ti magbaga kanya. Amangan kunak no iti ayan ti lalaki man ang ti papanang. Nakababay na nako. Una yun, nanang. Basta awanak dito'y balay, ayan ti lalaki adagos, ti papana. Am-amu ka, anak ko. Dagulit kayo mat, nanang. Iti ayan nga rutigayim ko ti papana. Siguradom lang, ha? At dalang ti madamag ko anapan ka manen iti ayan ti lalaki, makangag ka talaga kanya. At tugaw ka basang. Agyaman naklaunay, Tata Felipe. Ay, anya nga minang tigagaram. Adda ka din ni Rico, Tata? Ay saan pa'y mo ta nagawid? Apay, adda ka di masapul mo kan kuana? Kaya't ko kumaama kasarita. Di na ngamin replyan dagiti chat ko kan kuana, Tata. Amuyo ka din, anya nga oras ti panagawid na? Ay, dahil tatidyak masigurado basang. Depende iti busda. No daduma, dumagas pa'y itayan ti gayam na, kalpasaan ti trabaho na. Anong saklangan ti aguray, Tata? Wala, sikat ti makamaw. Ay, wan gayam, anda ti kape ti termaos. Ang timpla ka lagan iti kapem. Sige lang, Tata. Agyaman naklaunay. Wala, panawan ka pa'y. Adala na patag nga ramidag. Anusam nga urayin ni Ricaw no napatagtibagam ken kuana. Kumusta kan, Seni? Anya manantar aramidam dito, Rico. Kas makita mat. Busy ak ngaglakla ko. Sa anak nga imay tapno mang disturbo. Imaya, takayat ko ti gumatang itilakong. Di ka pa'y nauma? Saan Ay nawang. Inaldaw matin nga adda ka dito'y paglaklakwak. Imposible no di ka pa'y nauma iti barbecue alako. Siyempre, kaya't kamat lang nga makita. Anya nga tanutulungan ka langan. Tapno na parpartak. Tapno makapagsarita tano maibusin tilakong. Saanan? Kabailak mo. Siya akong timang ituno. Si kamat timang isupot tapno nabibiik. Amangan numarabyan ka. Okay lang kanya. Si kakit dimat. O alam, aglisi ka, tatulungan ka ng aglako. Sabihin, namawan matlaang ni Ricaw. Wan nga rod, Tata. Ay, sinasayaat. Ipadas mo man nga i-chat no sa dino dayan na. Naka-offline mat nga rod, Tata. Ay, imposible mat no saan pa yan alpas ti trabaho da. Agsubli ak tulangan inton maminsan, Tata. Ay katadalatakin ka, ananeng. Ay, nataktakan. Okay lang, Tata. Amangan no nag-overtime da. Ay, nalapit akas tabasang. O sige, Tata. Patuloy kon. Agsubli ak tulangan iti sabaling aldaw. Sige malasang ka. Ala, agan anad ka iti dalan mo nga agaway. Narabyan ka manen na nagawid. Ti konam kanyak, at dalaang timapan mo alaen iti ayan tigayim mo. Kat isumat, nanang. Apay nga rot anarabyan ka. Kwa, nanang.
Ada ngamin trabaho ti gayem ko. Kahit Narabyan na nagawid. Iso akapilitan nga inuray ko. di ka mabutang amarabyan di tadalan. Ni nanang mat. Saan akon nga ubing? Balasang akon. Kabaala akon tibagik no marabyanak. Ken maysa, nairuamak matten. Ay na, delikado ti kastangar aramido manak ko. Nagalas ti kastagalat ti may sa babae. Ni nanang mat. Awan matidakas nga aramidak. Bay ang daklaan ka di. Awan rumba nga pagdanagan niyo kunakmanan. Amok ti aramidak. Ada akong tatang. Pasensya kayo at ang narabyanak. Nay, adyagay day ta nakasupot ng jawid mo. Ah? Barbecue tatang. Ginatang ko para kada kayo. Naimas da ito'y. Lako ni Seni. Ay nawaw, iti ayan ni Senigayam tinapanam. Uwan tatang. Kalpasan ti trabaho, nagdiretso ak iti ayan da Seni. Tinulungak man ang nagtuno iti laklako na barbecue. Ay awan gayam, imay niliyan dito'y balay itay. Ay nawaw. Anya man ang timay na imbaga dahi babae tatang. At nakano tinapatig nga ipaganakin ka, ay ngamjak ang munuan niya. Saan ko lang aruda na replyan da giti chat na. Nagpuskol pa'y laang tirupa na nga umay dito'y balay. Ay apay ka di aya. Tatang, no umay tumanen, ibagayo nga agawid. Tadyak kaya't amakita ti panagrup-rupa na dito'y balay. Makapasuron tatang, papansin launay da di babae. Imbagak matken kwa na, asaan nga iso ti kursunadak. Ay sige nukasta ti kunam. Diyak kaya't ti babae nga agdat-daton iti lalaki tatang. Di na matlaurayanan at ti lalaki ti agdaton kan kwa na. Naimbaglaangan tanasabat ka dito'y dalan, Rico. Ay nawaw, iti kinaado ti mabali na masabat ko. Si kapay laang. Si kakit demat. Ay pangasim man. Saan kan amapmapan ni Jabalay? Ang mga nuanyapoy ti panunutan dagiti karuba mi, nung makita da kay Jay. Napudot man ti ulom. Kasano asaan apumudot ti ulok? Kat kastama ti aramidam. Saan ka lang aruda na replyan? Di ka madanagan. Nakasagana akmat amanguray kan ka. Itapay laang. Diretsuan kan. Saan ka amang namnama kanyak liyan? Saan akas kan ka ti babae akayat ko? Insupot mo maatin lutom nga adobo, liyan anak ko. Pangipanamanan dita, di mo ibaga pulutanan nyo manag. Itad ko kada Rico, nanang. Anya, Tapno maramanan mo't ni Rico ti lutok kunak man no addan nobya day di arikaw. Awan pa'y nanang. Kita amangan no ipilit mo manan tibagim kan kwa na. Saan mo't nanang? Di kay madanagan. Ayatan nakto ka din ni Rico. Uray pupuotan niyo. Ay na anak ko, no di da ka kayat ti may sa lalaki. Di mo ipilit ti bagim. Wan, nanang. Amok daytan. Anya man ang aramidam dito'y balay, si Kalian. Ada inyeg ko nga adobo. Saan ko akasapulan dayta? Di ka nagbabain. Para ka na kayo talaga daytoy. Itid mo laangin iti sa balay. Iso nga ron nagluto tapno maramanan yung matiluto. Lian, kabailak ti agluto no kayat ko. Si kakit dimat, talagaan na pudot ti ulom kanyak. Anya ti aramidak, tapno saan apumudot ti ulom kanyak, Simple lang. Adaywan nak. Talaga kadingawan mariknam apanagayat kanyak. Lian, adda ti sa bali ngay ayatek. Iso apang nga asim man ta adaywan nak. Urayem kuma ati lalaki ti agdaton ken ka. Sana kasta si kamutten ti agarang. Adda ko matibaga kada kayo, Auntie Martina. Anya day tari ko baraw. Mabalin ka di akasarita yun ni Lian. Apay ni Lian. Natangken ngamin ti ulo na, Auntie. Hindi pa ilang ibagbagak nga adaywan nak. Nga magpatangken mo it. Ay napasensya kan barok. Kanayon mo't abagbaga ti anak ko. Ti kuna na kanya kat awan kanupay nubyam. Budno ka day. Wen, awan pa'y nubyak.
Ngam adda ti pagdatdatunak, anti. Madanagan aklaan. Taamangan numaamuan ni Seni ti araramidan ti anak yo. Kat madismayakit di kanya. Amangan no sa anak ton nga aklunan, numaamuan na nga adda ti babae mapmapan ni Jabalay. Ay, pasensya ka manen, Barok. Kasaritak to ti anak ko, may papan iti day tabanag. Agtugaw ka man, tagsarita talian. Apay ka din, Nanang. Anya ti bagayo. Sarda nga mo ni Rico. Di kan mang namnama pa'y kankwana. Ay nawaw. Apay akas tamat ng ti bagbagayo, Nanang. Amuyo matakursunadak ni Rico. Wen hangam saan asika ti kursunada jay tao. Kasano matanamuan yun, Nanang? Kinasarita nak ni Rico, anak ko. Saan ngamin anasaya at akitaan asika ababae ti kanayon amapmapan ijay balayda. Dumtanto ti aldaw nga ayaten nak dayjay Rico, Nanang. Amok ti kayat dagita lalaki kat. Ay na anak ko, pangaasim. Urayom at lalaki ti agdaton kan ka. Saan akas ta nga ipilpilit mo ti bagim kadakwada. At dati sa bali apagdatdatunan ni Rikaw. Naglawag asaan asika ti kayat na. Agyaman nak iti regalom kanya, Rico. Awan anyaman na. Seni, kaano ngay nga aklunan nak? Nabayagan nga agdatdatunak kan ka. Itamat lang. Ha? No kasta? Aklunan akon? Nobya kan? Wan, ay ayaten ka matriko. Ay nawaw. Agyaman aklaunay, Seni. Kamaudyanan na. Ikarik, di mo to pagbabaw yan ti panaklon mo kanya. Bravo! Bravo! Lian, anya ter aramidam ditoy? Ni Zeni ka di ti makagapo, no apay adinak kaya Rico. Wen, ay, pasensya kan. Ngam saan asyak ti lalaki aparakan ka. Sana mabalinti kastoy, Rico! Pang-asim tadi ka iskandalo. Sapay na gado ti lumablabas. Nakababain mo. Anya ti masapol mo, Lian. Aga-agaw ka mata babae. Ay nawo, awan ti amok nga inagaw ko kan ka. Agin di ka pailang dita. Kat no inagaw mo ni Rico kanyak. Nabayagan nga agdatdaton ni Rico kanyak. Piling na pintas ka mata niya. No imay ka dito'y balay, tapno umay nakapaan. Pasensya kan, ngam awan ti oras ko amakiapakan ka. Diyan mo, no anya tinagustuhan ni Rico kan ka. Aglaklako ka lang matiti barbecue. Amom, Lian, saan nga min anasaya at akit kitaan asika ababa iti mangipilpilit iti bagim iti may sa lalaki. Di ka agsao akasta. Ngamin, awan ti amom. Saan laang nga ita ti aldaw, Zeni? Saan laang nga ita? Ay nawaw, kasta ti imbaga ni Lian kan ka? Wan, No apay matasaan nga agsardeng daya babae. Nabasted lang arudan. amangan mat ngamin no pakpakitaam iti motibo iso akas jay. Ay nawaw, saan Saan nakakasta a klase ti lalaki? No agayatak, may salaan. Sigurado ka? Wen, 101% sure. Apay nga rod akas jay ti bagbaga na kanyak. Ala, bayam ta kasaritak tumanan, Jenny. Diyak manam mo, no niya ti adday ti panunot da diya babae. Isumat nga minan ti agaran. Ibagamtukan kwa na, asaan asyak ti gulgulwan na. Diyak kayat ti apa. Pangasi man liyan, di mo ko magulgulwan ni Jenny. Apay, anya ti adda iti dayjay as Zeni at di mo makita kanya, Rico. Ni Jenny ti ay ayatay. Isu ti kayat ko nga ikalaysa. Kat pangasi man, tarespetuam kumamat ay tapangadang ko. Diyak mo kan ka, Rico. Di mo amo ti agpili iti babae. Inton sumaruno, urayam at ilalaki ti agdaton kan ka. Lalaki lang ang ayat ti adda karbangan ng agdaton. Anya? Kabaulak mo ti agdaton, anya. Wen ngam saan nga rod anasaya at akit kitaan. Nangruna pa inukasta nga ipilpilit mo matan ti bagim. Basta. Ay, hadakan ka dayta. Aramidem ti kayat mong aramidan. Ngam di na kami kumairamraman kiniseni. Ay,
Saan mo't na balbal pasti iso yung kendilian? Makapasurun mo't ngamin tatang. Di mo't makauawat. Talaga siguro anak ka, di pa naggusto na ka anak ka. Ay nawaw, uray dakkel ti panaggusto na kanya. Saan mo't nga iso ti ideal woman ko tatang? Ay, sa bagay, may mayat matkit din no idiritsum ken kwa na. Tapno saan namang namnamapay ken ka. Uwan tatang, barang makaamiris kumamutin Kaslag gagatil tumit no dadtuma. Si kakit di mo't anak ka. Ay na tatang, no siyak lang nga lalaki. Diyak kayat ti kasya klase ti babae. Kunamla no asino nga agsasaumat na jari ko. Saan matagwapo? Ay nawaw, asino nga mintinangibaga nga ipilit mo tibagim kenkwana. Nagsakit launay tinakam ko, nanang. Aklulungon nabastid ka nga ruten. Idi pa'y nga ibagbaga ni Rico asaan asika ti kayat na. Ngam ipilit mo ti kayat mo. Iti na ito yung kinapintas ko, nanang. Mabastid ak pa'y laang. Anya tinakita na iti na ijaya zeni, aya. Ay naanak ko, saan laang ani Rico ti lalaki? Wala, ngam isungarot ti kayat ko, nanang. No adda ibagaken ka, dungag ka ngamin. Di ka agpatangken. Kitaam ka di day tama paspasamaken ka. Nanang. Muston ti sangit. Ag-move on ka. Urayam no adda lalaking agdaton ken ka. Saan akas taasi ka ti mapmapan iti ayan ti lalaki. Nagalas akit kitaan. Dungag ka kanyak, tapag saya atam mitlaang ti ibagbaga kanak ko. Nanang. Di mo ipilit ti bagay iti tao adi nakamut kaya. Tamangan no si kantumo laang ti mapasakta nanak ko. Ay nawaw! Saan adakes ti agayat? Ngamno amom asaan dakamet nga ay ayatan, di mon ipilit pa'y ti bagim. Tapno saan kanto ang masaktan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwat ako, Jumar Lakay. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam si Kalanay. Adda ilakad mi kin ni Mari Mildred ita. Manain? Ay nawaw, inbaga magkang kaidi na palabas nga aldaw, nga adda ti ilakad ko ita. Anya nga oras nga rod ti panagawid mo? Jak pa'y sigurado. Numabalin kat di kay kumagpakarabi iti kumari ma. Ang mga no agtudo kat dumakkel ti danom iti karayan. Saan kayon to na makaballa sa'yo? Mayat matinit na. Alanganan nga agtudo da ita. Amom nga rod? Siguro Basta, agawid kayo adagos no malpas tilakad niyo. Saan natila papapanan niyo? Wanan, agrubwat ako, taitepeng agururay ti gayem ko. Nakababaeng, tasyakla akanayonan ti maururay. Tangay na i-release mo ti assistance ta, Marilanay. Agawid tan. Umuna kalatan, Mari Mildred. Ay nawaw, si Kangay. Adaman pa'y ti mapangkukitaan. Urayan ka na, Mare. Ang mga numabayaganak, Mare. Umuna kalaangan nga agawid, sumaruno aktaw.
Sigurado ka? Wen, Maray. Sige. Umuna ak nga rudan, Maray. Sumarunukan ton adagos, numalpas tilakad mo, tapno di ka marabyan. Wen, Maray, agan-anad ka. Oray si ka, Maray. Agan-anad ka mat. Si kamat ni masabat ko dito dalan, Mari Mildred. Nibagat ko ngay. Saan kayo nagkuyog ang nagawid? Ay kwa, saan pare? Nabati ni Marilane, tada kanupay asikasun na. Kasta ka di? Wen, di ka matanagan. Inbagak matkit di nga agawid adagos. Amangan ngamin no agtudo. Delikado ti karayan, ipigsa naman ang titudo na. Wen nga rod kasla saan mat nga agtudo ite agsapa. Ngamlay, nakuyam mat aglawlaw. Makatudtudo mat manan. Isupay bareng paawid mo tanda dyan. Makilinuhak man, Nana Paula. Sige laang nakong. Sa dino tinagapwam aya. Adala ang tiinlakad ko dita sentro, Nana. Ay na, sapay nakapigpig sa titudo. Huwag nga rod, Nana. Barang makabalasiwak inton madamdama. Ay kat, agkapitayo pa'y Sige laang, Nana. Ay nawaw. Saan mat amabalin ada kami laang kanitatam Agusting ti agkapay. Agkapitayo At ti termos. Nayunam laangan iti asukar no kurang. Ay, agyamanak, Nana. Awan anyaman na. Adda nailing taas sa badita. Isaw ti ikapem. Amangan ko na kung nabisinan ka anag na itay. Nakapilpig sa titudo bakag. Wan nga rod lakay. Amangan no saan na makaawid ni Lanay. Sigurado adakkel man ang tidanom ni Takarayan. Saan na makabalasi no bilang man ta ipilit na ti agawid. Ay, wan nga rod Ibagak laangan tamaturog pa'y lang dito'y balay. May sa Arabi laang mat. Delikadaw no ipilit na ti agawid. Amangan kit di no adapay dakas ang mapasamak kinkwana di tadalan. Ang adda parikot tabakal. Ay nawaw, anya day talakay. Adamo makan, adamo tinatang asidaan tayo. Awan ipausar ta nga ules ken pungan. Si kakit dimat. Adamo ta iduldulin ka. Iso ti ipausar takin kwa na. Nailabamot da jay sakbay na idulin. Abangan no nagbubuot mo tayo. Saan mo't siguro lakay? Mabit lang, terwar ko tapno maanginan. Dito'y kalaangan ang maturog, Lanay, nako. Ni, saanan, Nana? Nakababain mo't kada kayo. Napigsamot ti angin kan tudo na. Sigurado nga dumanan ti danom di Takarayan. Di kanton makabalasew, nako. Mabalin pa mo siguro, Nana. No syakti si ka, maturog ka pa'y laang dito'y balay. Di mo ipilit ti agaway, tamang ano niya pa ti mapasamak king ka. Amangan ngamin no sa pulanak nila kay kunana. Tawagam ibagam kin kwa na maturog ka ditoy. Maawatan namat siguro dayta. Sige, Nana, tawagak nila kay ko, itamo laan. Hello, Lakay. Sa dinutayan mo ita, nakapigpig sa titudo nito Nakilinuak iti kalapaw da Nana Paula ken Tata Gusting. No kasta, saan ka pa'y nga raw na nakapalasew? Saan pa'y? Kasano nga raw doon ta? Kasano ang makaawit ka no kasta laang? Makiturugak pa'y laang dito'y Lakay. Anya, makiturog ka dita ko na? Nakababayin mo't kadanana ken Tata Ni Nana Paula tinang ibaga, amabalin ko ti maturog dito'y, ta delikado ti karayan. Sa bagay, nasaysayat mo't lang nga raw no makiturog ka ditan. Delikado nga agpayson agawid ka. Won, idepo kon ti cellphone ko tanay. Malublubat mo't tan. Di nakpakadanagan, ta agawid ak tumutla ang inton bigat. Naimbag abigat mo, Lanay. Kastamag kada kayo, Nana Paula. Ay, nawaw. Apay akasta tilangam. Nakaturog ka kaday di rabi Kasano ko makakaturog na tao? Kasjay mati angot ti ulas kan pungan nyo. Ay, nawaw. Di ka matsumungbat balasang ko. Kumusta titurog mo, kunak? Ay, kwa Nana. Okay lang, mat. Kasla na puyat ka, mat. Ay, saan, Nana?
Kastoy talaga ti matak, no kasta akaririing ko. Ay kat, agkapitayo pa'y balasang kaw. Saan nana? Agrubwat akon, tagururay matan nila kay ko ijibalay. Mangantayo pa'y madamamatan ti luto ni Tatam Agusteng. Urayo mon. Ang mga noag sakit kiti ti tiyang ko, no ipilit ko ti mangan dito. Nay, hindi ka manan sumumbat. Urayam ti lutluto ni Tatam Agusteng, kunak. Ay saan nana? Mga anak tulaangan, ijibalay. Adakon lakay. Ay nawaw, apay akasta tila nga mo nagawin. Kunak man nakiturog ka iti balay da tatagusteng kan nanapaula. Wuna, ngam sa anak mat anak katurog anasaya at ijay. Ay nawaw, apay mat. Sa bali ngamin ti angot ti ulas kan punganda. Anya? Nasursurok pa'y ngam ti angot ti agbubuot abadaw. Sa anak kidi anak katurog anasayaat. Unay ka na bakit? Si kalangarudan tinakiturog ka nakwada. No amukla ang akas di ti ulas kan pungan nga ipausarda. Sa anak kon anaturog ijay. Agtal na ka man bakit? Saan man natila lawlawatam dita? Laglagi pa ano awan da? Awan mo't nagturugam hindi rabi Ay saanan? Nukas jay mo laang ti ulas kan pungan. Uray di da kun tulungan. Kumusta nga Marilane? Nagturugam nga idirabi Iti ayan da tatagusting kan nanapaula mare. Naimbaglangan tada nakiturugam mare. Agbababawi aktupay mare. Ay nawaw, apay mat mare? Una, tanagbangsit ti ulas kan pungan da mare. Anya? Ay nawaw. Pudno ti ibagbagak mare. Nasursurok pa ingam ti angot ti agbubuot abadaw. Anya? Si kalangarudan ti tinulungan da, kasta pa'y lang mat ti ibagam. Saan anasaya at ti kasta mare? Imbis nga agyaman ka, ta tinulungan da ka? No sika ti adda iti posisyon ko. Amok nga agreklamo ka mo laang mare. Sika pa'y laang aya. Ay na mare, sa anak akaskin ka nga ungrateful. Si kalangarudan ti tinulungan da, dakas pa'y ti rumrumwar di tangiwat mo. Di mo ammo ti mga presyar iti simple at tulong dakin ka, mare. Kumusta kayon nga, Nana Paula? Nasaya at mat, Mildred, balasang kaw. Sa dino nga'y tinagapwam. Dita sentro, Nana. Adalan na pan ko ginatang. Naimbag man, tanalagip mo ti simmarungkar, balasang kaw. Wen, kaya't kailaang ako mustaan, Nana. Kumusta kayo matan ka ni Tata Gusteng? Ay, kaasi ti Diyos, balasang kaw. Nasaya at kami matlatta. Dito'y gayam tinagturugan ni Marilane idi napalabas alawas, Nana. Wan balasang kaw. Isuan na irwar, dagiti ulas kanpungan may anakadulen. Jak kayat adadaalan ti kumarik kada kayo, Nana. Nasaktanak laang iti is-istoryan na kadagiti am-amuna. Ay nawaw, anya ti is-istoryaan na aya balasang kaw. Uyawan na dagiti gamit yo ngayon pausaryo ken kwa, Nana. Nagbangsit ka no, tipungan kan ulas yaw. Anya? Ay una yan. Apay masapul nga istoryaan na dayta iti sabali a taaw. Mabalinmat nga idiretso na langan kanyak. Sabali ti ugali day di ako marik, Nana. Siya kun ti mangidanon kada kayo, takas tamot lang tis istoryaan na kadagiti kaaruba me. Ay, nagrigat matan ti tumulong no kastalaang. Uray na saya at ti panggap mo. Si kalat tagayam ti dakas iti istoryada. Di kay maupupay, Nana. Kasta talaga. Adda dagiti ungrateful at tao. Mayat ti naramid yo. Ngam kamali at tao ti tinulungan yo, Nana. Di ka mo't makaisam dita bakit? Apay. Ay, nasakit launay ti riknak iti inbaga ni Mildred itay gusteng lakay. Di ka unay pampanunot. Awan basol mo. Data lang arudan ti timulong. Data pa'y lang matidakas kan may marmarites. Intun sumarunaw, di mon tultulungan na di alanay. Saan langan ni Mildred tinang istoryaan na ti may papankadata? Ure nagiti suki ta itinatang amuda may. Ay, makapasair itirik na lakay. Saan nga balilatan bakit? Lipate mo non yaman timbagana. Saan nga umdas na ita apakaupayam?
tumulong talata. Kano adaman reklamo da, adamot ten kadakwada da ita. Tinapatag kat amuta anadalaos ti panggap ta. Wan matkit di alakay. Hustaw ti kunam. Bagbagaaman ni bakat mo, pari Jumar? Apay nila ni? Saan mo tan asumardeng amang pagpadakas kada tatagusteng? Anyat kayat maasawan? Aging gaita kat datatagusting kan na Paula ti imarmaritis na. Ibabain na unay piman dagiti timulong kenkwana. Anya? Dagiti gamit ti lakay kan bakit mo ti sang kaistoryana. Nakaang-angot ti ulas kan punganda kun kunana. Tinapanunutan nga inasasikaso damat piman anasayaat kabayatan ti kaadda na iji balayda. Awaran bain na dya babae. Ipagarok na siguro anasaya at tikas tangar aramidin na. Tagpalam man tangiwat mo si kalanay. Ay nawaw, apay manan? Nasaya at aya tikas tangar aramidin. Nasaya at nga ibabain mo dagiti nang tulong ken ka. Ibabain. Tila ang matkapadasak ti istorya ka. Di ka pa'y agyaman, ta inasikaso da ka ide. Awan ti dakas ngar aramidak anya, pudno ti ibagbagak. Awan ti respeto mi ti pada matao. Si kalangarudan tinatulungan, si kapay laang ti kastat ugalyan na. Lumabasak pa, Nana Paula. Sige laang, lanay. Itaman pa'y adida iayab ti kapida. Idi kat tunggal no lumabasak dito balayda, iayab da ti kape. Adda ka di ibagam, napauli magkamatan. Ay awan nana, agpatuloy ako tapno sa anak amarabyan. Sige, agan-anad ka, balasang ka. Di mo mutan inyayab ti kape, bakit? Napay kumangay nga iayab ko, lakay. Intun kwan, adaman ng negatibo a comment na. Wan matkit di ang mga nunatam na iti kapida, kunanan tumanan dita. Day tangarod kat, isupay kit di apagsaksakitan tumanan tinakam ko, no adaman ng ibaga na adakas. Larikat ngagpaiso ti tumulong ka na iti ungrateful at tao. Sikat iti mulong, sikapay ti dakas. Apay nga taakas jay. Diyan niya, lani bakit? Limabasak iti ayan da tatagusting kan Nana Paula itay. Kat di damutin inayab ti kapida. Anyat ko na? Di da inayab ti kapida kunak. Siguro indano ni Mari Mildred dagiti inbagakkin kwa na. Iso akas jay matan da Nana Paula kanya. Ay nako, talaga mo't ang napuskol ti rupa man niya. Ulag da ita Mari Mildred. Agtalna ka man. Ulag ni bagbagam mo't dita. Nusan da nga inyayab ti kapikin ka, deserve mo. Kalpasan tinaramid mo, namnamampay laang, apastrikan da ka ikibalayda. Nusak tinangaramid ang itikas jay, ure ka pe, jak pulos iyayabkin ka. Naa. Asino ti mayat at tumulong, wano mangyayab iti kapikin ka, lukas tamot ipakpakitam. Baliwam ngamin, tikas tang aramid mo. Amang ano itikas ta akin na reklamaduram, kat awan to, ti mayat at tumulong ken ka, no agkasapulan ka. Ay, nawaw! No tinulungan da ka, di ka agbalin a reklamadora. Aprisyaram kit di ti panagtulong dakin ka. Kat no addaman ti di mo nagustuhan, idiritsom kadakwada. Saan ang masapul nga istoryaam iti sabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo.
Daytoy laeng Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naurnong man ang timurang tayo, tatang. Sapay awan oras kong aglaba. Ay, kad mabalin mo tamang tangdan ka iti mangilaba, anak ko. At damit ti kwartam. Di ba katasya ngay nga ta? Ada nga ta di ta balay da, tatang. Ay, jak sigurado. Ay, mabalin na tangdanam na jay. Iti kas jay nga edad na. Kit nagagitmat piman ngaglaba. Kasaritam tuman, tatang. Ay, nawaw. Si kalatan ati makisarita ken kuana. Tapno amom ti magbagamanak ko. Urayan yung arotin pa-deliver ko amakan. No kasta, nagpa-deliver ka man ay. When tapno saanan ang masapol nga agluto tayo pay laeng. Amo yung nga awan ti oras kong agtrabaho. Tanagado ti pa ka kumikumak. No adat yung may ag-deliver, rumor kayo adagos. Awan ka di ti aramidan yung itana na? Awan matkit day balasang kaw. Ada ka di iparamid mo. Mabalan ka di at ang danan kayong aglaba. Naurnong ngaminan timurang mi, katawan oras kong aglaba. Mabalin lata mo. Di kayat ko kat mano-mano a panaglaba. Ay won, mabalin. Nairwamak matkit di iti mano-mano a panaglaba. Agkuyog tangarudan, ta isurok ti aramidam. Sumaruno akto, madam. Pakanagpay dagiti taraken ko. Ay nawaw, agawa ama, tama nga no masapa man ang titudo na. Won, madam. Sumaruno akto adagos. Apaman amalpas ti aramida. Si kamad ti lumabas, nanang. Mayat ti isam nyo, Madlaw anaragsak kayo. Sa dino ti papanan nyo, ay, Iti ayan tibak ng akalugaran tayo, anak ko. Na, apay, anya ti aramida nyo ijay. Agpalaba ka, no? Ni, itaman pay. Imay ijay balay, iti agsapa, anak ko. Adamanan ti pakilabak. Isumat lagayam anaragsak kayo. Wan tabak nang ti agpalaba. Sigurado nga itid na ti husto atangdan ko, anak ko. At damot laengan ti igatang ko kadagiti masapsapul ko. Bareng ananang, narigat matlaang ti trabaho ngaglaba. Wan, makabanog matlaeng, ngamaanusan. Pagyamanan kit di ta iti kastoy nga edad ko, kat addalat tamot ti agpalaba kanyak. Sige nga rod, nanang, agpatuloy kayon, tapno saan kayo amataktak. Agan-anad kayo ijay, Ni nanang matyilim mabas bakit? Sa dino ka no ti papanan na? Mapan ka no makilaba. Ay nawaw. Kabailan na pa'y ayatag laba. Ni nanang pa'y ti ko namlakay. Itikas dyan nga edad na. Kasino ka no ayati agpalabakan ko na bakit? Tibak ng akalugaran tayo. No dagitibak ng akalugaran tayo. Sigurado nga dati washing machine da. Saan amarigatan ni nanang nga agalgal? Day talaang mangibalnaw kan mangispin ti aramidan na. Nalakamot kiti maadal da kita bakit? Saan mata komplikado? Uray saan makabasa ni nanang? Saan amarigatan? Basta isuro dalakit di kan ko na. Nasaya at matay may kayo adagos. Itay pa nga ororayon kayo. Ayan ti malabaan. Makita yo, dagita amurang. Dagita tilabaan yo. Day talaang, ma'am. Ada pa'y ti inayon ko a karpet kan kortina. Irwar ko, inton madamdama. Sige. Igalgalyuan na sayat dagita, Kayat ko tinadalos at trabaho, taadumat ti danom. Wan, ma'am, di kay madanagan. Panawan kayo pa nga rod, ta irwar ko ti malabaan. Rugyan nyo matan ti manggalgal, ta isupay ti malpasyo. Mano-mano ba't ti panaglaban ni Tasya, anak ka? Ada ka di reklamo yo, tatang? Ay, nawaw. Ang dami ti washing machine, anak ko.
Apaya di mo impausar ken kuana. Mano-mano tinagtulagan mi, tatang. Na, di ka lamasyanan ni Tidayjay abakad. Ni tatang mat, adamo may tadatangdan na. Anya ko matipakakonsensya akno bilang kat matangdanan mat dayta. Wen, amok nga datitan mo a kwarta. Tado ti kwartam. Ngam itratom kumamat ana siya at di tao Ken may sa tatang, saan na nga ammo ti agbasa dayta bakit? Kasano no ipausar ko ti washing machine ken spinner kat maperdi na laeng? Mabalin mat nga isurom. Saan mat komplikado dayta anak ko? Kita magat na nakadutim palabam. Ay natatang, pangaasi yuman tadidak reng-rengan. Bayan yu laeng ni Natasha ang mga ramid kadagiti ipapaaramid ko kenkwana. Ado pa'y ti may deliver nga orders, iso adi kay manaktak dita. Dilata lang ti itad ko atangdan mo Natasha. Nayunak iti duapak agatas. Nagadua dilata, Ma'am Elbe. Wun, no gatangam iti grocery store, nangina, magastusan ka. No itotal mo, sobra pa iti presyo dagita ag groceries, ngam titangdan mo kuma. Ay uwun. Okay la ang kanyak, ma'am. May mayat kit di atasaanan ang masapol nga agpasintro kami. Kukwa mo dagita, ikargamlangan iti sako. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Nakasaysaya at kayo kanyak. Mahawanan ti ado asao. Isakom kit din dagita, taagawid ka matan. Nagawid mat kaya man ni Tasya. Itay-pay tatang, nalpas matan ti panaglabana. Kat, intan mo titangdan na. Ay nawaw, anya ti panagkitam kanyak tatang. Nalpasan inted kon. Mano nga itintan mo? Kwa? Mano? Nasurok ngam titangdan na kumay ti may isang aldaw tatang. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta. Nagatumot nga minti impalabami siya bakay. Awan ti pagdanagan yo, tabinayadak mat ti serbisyo na. Uray adutin palabakken kwa na, nabayadan mat. Saan alibre? Naimbagngal daw mo, ray may anak ka. Kastamat kin kananang, di kamat dimagas dito'y balay idi kalman. Awan kayo mo nga main idilim mabasak. Ang mga nun na ira na alimabas ka, idinapan ko sinukon dagiti ubing iti pagadalan, nanang. Kasta nga road, anak ko. Ni, anya nga ita nakasupot nga imot yun. Dilata, kun may sapak agatas para kadagiti apo ko. Ay nawaw, nagkapon dagita, nanang. Iso ti inted tibak ng akalukaran tayaw, idinagpalabakan niya. Gatas kun dilata titangdan nyo, nanang. Wen, ado ti inted na, iso nga okay laeng. Tanugatangan tayo dita sentro, manginaan tayo mutlaeng anak ko. Saan asinsinan dagito'y adilata? Dilata dagitibak ng dagito'y anak ko. Di mayat nga roon taadabas tuyo. Wen, ado ti inted na, iso nga ibingayak dagiti apo ko. Ay na, agyaman naklaunay nanang, tanalagip yu dagiti apo ko yung. Sige, panawan kayo biit ta ipapudot ko ti kape, nanang. Ay nawaw, nagado agatas kandilata bakit? Inyag ni nanang dagit na lakay, para kano kadagit ni apo ko na. Sapay dilata tibak ng titaduma. Ay, amok anangina ti kastoy adilata no magatang iti grocery store. Iso kano titangdan na ang naglaba, lakay. Isumot lagayam Ado kano nga rod ti intad tinakitangdanan na. Iso anaragsak mat unay ni nanang. Taadamat ng tiyabasto na. Nang tadpay kadagiti apo ko na. Nagado bakit? Mangiprito ka man kit di. Tapno maramanan mat dagiti anak mo ti inyag ni Lola da. Nayunam tatidaduma, balunan da ije pagadalan. Areglado bakit? Lukatak ti do alata. Iso ti ipritok. Wen, pamigat tayo, ken balon dagiti ubing. Nay, apingay. Kasla sa balim at ti angot ti dilata nga inted da kininanang.
Na, buot na tadag ito'y. Ano talaga akastoy ti kargana? Ay, Remy Bakay, umay ka may man. Napay ka di lakay. Basta umay ka. Adda ka di pare ko. Ay, kita ti karga ti delata nga inted da kininanang. Buot samot tinday ta. Ni, aywan nga paiso. Ay, anya ngay dagita ng isit. Kasla saan mat anormal. Ay, kita ang mantilatan lakay. Amangan mat no expired mat tinday ta. Mutoy mat lang ang tagatas. Takita at expiration date na. Expiration date. October 2024? Ni, uray da ito'y delata ba kay? January 2025 mat. Tinaisurat nga expiration date na. Ay nawaw, kat no July 2025 itan lakay. Ay, nabayag mat gaya man ang nag-expire da kita. Ay na, di mon iluto lakay. Day takit din ti pangalaan tayo iti sakit. Ninanang ngay, ang mga no kinanamutan ti dadumay jay. Mapanak labi iti ayan ni Nanang. Sapay saan nga amo ni Nanang dagita expiration date. Tadi na mat amo ti agbasa. Nanang! Nanang! Nay, apayan Remy, anak ko. Kaslabot at damang kamkamat kun ka. Kita man dagiti groceries nga inted tibak ng akalugaran tayo, idi pinaglabada kayo, Nanang. Adda iti silid ko anak ko. Tila ang gatas, tilinukatak. Ti dilata, indulin ko. Tapno adda abastok no matutudaw. Ay Nanang, di yun kaninda kita. Ay nawaw, apay kuma, sayang mat. Nag-expired dagita, Nanang. Anya, agbubuutan ti dilata nga intedyo kada kami. Naimbaglaangan tanadlaw nila kay ko, iso asaan ko nga impakan kadagiti apo ko yung. No expired ti may sa produkto, delikado akanan Nanang. Nang runakat nabayagan nag-expire, amangan no sakit ti maala tayo, no ipilit tayo akanan. Nay, pangipanam kadagita groceries ba kahit? Isublik itinangalaan ni Nanang. No kasta, expired amin ti inted da kininanang? Wala kay. Gaputa saan ang makabasa di bakit? Inikandakit din iti expired groceries. Sus, nalabos mo ti kasta nga arami dagi jay. Dayta nga rod lakay. Uray pobre tayo, kat saan tayo amang mangan iti agbubuot adilata. Ay, bak nang damat. Ngam no apay akas tapay laang ti aramidan da. No apay agundawayan da pay laang dagiti marigrigat akas kada tayo. Di da man la pinanunot a delikado day ta iti salon at tayo. Isublik dagiti expired adilata ken gatas nga intedyo ken ni Nanang ko, sir. Expired adilata ko na. Wan, iso kanumot ti intedyo atangdan ni Nanang ko, idi may naglaba. Ay nawaw, kunak ano kwarta ti inted ti anak ko. No kasta, di yu amo ti may papan iti day taabanag. Ay saan, naneng? Ay, kita man ti expired nga ibagbagam. Dagita, sir. Idi pa'y napalabas atawon nga expired. Aywan nga agpaisa. Naglukon da nga elve. Dagita mo dagitila ako na ang nag-expire. Iso nga umay ko isubli, sir. Saan ngamin nga amo ni Nanang ko ti agbasa? No saan pa'y anangtad kadagiti apo ko na, di mi maamuan nga expired mat gaya man ti kankanan na. Naragsak launay ni Nanang ko. Tamakaraman kami iti dilata dagiti baknang ngam expired mat gayam ti intedyo. Ay na, pasensya kayon Remy balasan ko. Diyan mo da ita. Ay, sukatak dagita dilata iti kwarta. Tapno adda ti kasukat ti mannog ni Nanang yaw ngay may naglaba. Ay nawaw, apay nga adda dagito'y adilata dito'y salas, tatang. Insubli ni Remy itay. Ay nawaw, Apay mo't nga inikam jay bakit iti expired adilata. Dagitila akom da ita nag-expire saan ka de?
Tatang. Ay na, di ka lang mabuteng no makarma ka iti kastangar aramidam. Kaputa sana makabasa yung bakit gundawayam kitin. Kasano no kinan na nagita ket iso ti pagsakitan na. Ay sikan tumit lang ti mapabasol. Ti kunada, mabalin ka nupay dagita ora expired. Anya ang mabalin pa'y, ket no nabayagan na nag-expire dagita LV. Sikan tupay, di mo kaya't ti mga niti expired. Oh, kita ag nignegosyo ka, ngem kasta ti aramid mo. Inuulit mo man ang tinaramid mo iti bakit babaunan tayo iti. Itapay laang agbutang ka na nakaw. Saan abay may sa ti aldaw? Ay, daytoy laang man ang ti order. Kasano dayto yan? Manmanulaang ang ti gumatgatang kanyak. Apay, anyat mapaspasabak. Manmanulaang ang ti agur order kanyak, tatang. Kitaan nyo kat ado pa'y tilakok di ta istante. Kahit, dagiti ngay sigo na customer mo. Adan samatan sa bali a supplier da. Sana na siyak ti pagur-orderan da. Kasta talaga ti biyag. Sana ka na yun, katswerte ka. Kasano nga taday tan tatang. Adaman ng sumangpat into no may alawas kat saan pa'y anaibos tilakok. Dahil tati magbagakanak ka. Saan na mabindisyonan ti negosyo no adda ti badbad dekam apada matao. Diya ko na mo ti aramidek tatang. Pangalaak ngayon iti kwarta no awan ti agorder kanyak. Iso nga ita, agpanunot ka na imbag. Di mo gundawayan dagiti marigrigat a kalugaran. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao, tapno bindisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.